Difuklap along karbi rong asar amay pen lumbajong rong asar amay kang nipon. Don sing kramsa dode sang sepin pen rong pli aradapan ringwel patang pipon lo. Pini ni pai arko encourage siar ni difuklap along karbi ang long rong asar amay KARAA pen lumbajong rong asar amay pen may ingnipon. Bangso amay long karbi ang long rong asar amay KARAA lumbajong ahawar amay may pu harsing rong hang pen kaning jepon ke lumbajong arlo kado kabe bang pharo phora phokebra pho an rong asar do la anang bong pen pining bang pharo pli an rong asar tum chitong dun la se jesemet pet non amat karbi ang long autonomous council pen rong asar tum aphan certificate kipi kachitang et elang la sojok anutin abang photin arong sar phanta certificate kipi pachitang et nang ji pulam the jong ponsi mai kedo RT sem chipi pon lo pini maelong alohi sarpo aman pen khorsing teron jakas amai phu lapen saising rong pi HTL amai phu dhonsing rong hang KARAA central committee control mang chotro teron KARAA lumbajong ahawar amai waisong asong pen Jameson rong hang lapen KARAA central committee pen donation rong hang atum chitong dun se mai RD pidun holang ko pipa voi mo pon si cho lo cho na si fu han di hao so ko cha lo sa lu si ani sam yin pe kala pero na kehal la pena ni so si rong pi kehal la pena ni tu pi ni ke jito la da lo ma yo angkang si hawar si ini tumro sa ini kecito news ke bang kote sini tum karbi anglong rong sarmai pen cukup datang 27 December laso hut kadoi appointment kilong tang bang phorusira bang thongkep lasong bong pen tum karbi anglong rong sarmai KARAA tum bang ni tum long lo bang phorusir bang krip phokras hut appointment long lo pen ni tum ki ong dung ke nota lumbajong long ke KARAA tum si ong lape pini ya mai ta la sini tum pado polo ja pini dai appointment kilong le tum tu ulang lumbajong long kadok we arong rong phoro phora rong hokebra ho ando lasi pini nang chetong rong phoro plian dolo lasi kismana tuge ke bang wei tum tulang sehala tum utami ni tum ki bang aji phasi don ki bang yilang ni tum meeting phathupo asot phapone po kadawe phanda lasi non nilitum jitu appointment kilong le tum hadambe penap dik ben masini tum cheng bot bolang le tum hada ke do on appointment palong labi phasi Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon CEM Dr. Tuliram Rong Hang Ahin Pen Lumbajong Arada Phan Kelang Pachingbar Pon Jia Phan Pumatha Pon Si Rada Sai Klembang Thonsing Ramsa Phan Hum 280 RCC Ringwell ke Pai Pon Jia Phan Hukum Pipon Lo Laswa Ting Pen 180 ke Patang Pon Et Lo Non Hum 100 ke Tangte ke Dolang Alang Tuk Non Patang Pon Bom Lo Lason si pining si kakari tiso hemari tiso mate difu cekso langso area an teacher langso malom kitang adim an pini perengke tumpen adim aklong an kahumri dam padupon laso kahumri pon nahu doktor Tuliram Ronghang lapendrat sai claim bang dhonsing kramsa phan kachoro alam the longpon Nirong ke hemari tiso ro pemili mene manai timong pi Kang esungit usah politik nik lok selang ke ananda. Ke cingno lang ke brensing ti hola sar hai. Sari lok selang cing milu. Tuliram sar selang eklem pile. Laba ke ke choro. Kadang tamu kibin no nang dum jipo. Ke choro lo ke la pene so sar me chini dari. Dhonsing kram so sar hai. Manang rap lo. Nili ke lang se choro lo kurang tulo. Anong dito media hoy tum hansitame
athima nilitum kedam tang arni mantian ningkan pon nilitum langka be pen sitame penang anaka siksak do bang hem beceng diri hu sitame mate jo la puson si priam mustame lang phan aka siksak jo la puson pleng set sitame non ke kaching hon asar tuliram rong hang alang li lapen ke kaching hon asar hon singram sa alang litum hoi pen nilitum phan kang hon kang jin so pen kijun alang phan